Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose nkomeze mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Ngiye kubagezaho inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga ko LFI yarezwe muri Aricom izira ikiganiro yagiranye na Fdlr. Cyo kiganiro muri niki? Ngiye kukibagezaho ubundi nkomeze mvuga ibijyanye n'ibyo umuryango w'abanyarwanda baba mu Faransa n'inshuti z'u Rwanda CRF wandikiye urwego rugenzura ibitangazamakuru bikoresha amashusho n'amajwi Aricom urumenyesha ko utishimiye ikiganiro radio mpuzamahanga y'abafaransa RFI eruka kujyana n'umutwe wa Fdlr wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kuwa 10 Ugushyingo nibwo LFI yagiranye ikiganiro n'umuvugizi wa Fdlr Focal Lieutenant Colonel Octavien Mutimura aho yayibwiye ko uriya mutwe uzakomeza guhangana kugeza igihe u Rwanda ruzemerera ko baganira. Lieutenant Colonel Mutimura yavuze iki kuri radio cyangwa ikiganiro cyose cyavugaga gute? Reka mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Twise cyane rero iyi nkuru yari ifite umutwe ugira iti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bati tuzakomeza kurwana kugeza igihe Kigali yemeye ibiganiro. Ngiyi ni Fdlr yabitangaje. LFI itangira igira iti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangije ubukangurambaga busaba abarwanyi ba Fdlr gushyira intwaro hasi bakishyikiriza inzego za leta cyangwa mu maboko ya leta kugira ngo bazatahuke mu Rwanda. Ubutumwa bwa leta buvuga ko abazabyanga bazakoresha imbaraga bakabohereza mu gihugu cy'u Rwanda ku gahato cyangwa bakambura intwaro ku gahato. Nkuko biteganywa n'amasezerano yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali kwa 27 Kamena. Kuwa 7 Ugushyingo 2025 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byasuzumanye uko imyiteguro y'igikorwa cya gisirikare kigamije kurwanya Fdlr ihagaze. Banashyiraho amasezerano y'uko izo nteko zizakorana. Ibi bikorwa bigamije kurangiza burundu ikibazo cya Fdlr, umwe mu mitwe ya kera ikirangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Gushyira intwaro hasi no kwibeshya, iyo ni Fdlr yabivuze. Lieutenant Colonel Octavien Mutimura umuvugizi wa Fdlr Focal ahakana ko bazamanika amaboko cyangwa bazareka intwaro bakishyikiriza inzego za leta. Yagize ati bagomba kubanza kureba impamvu yatumye dufata intwaro, turi hano twirinda kandi turinda impunzi z'abanyarwanda zasizwe. Kudusaba gushyira intwaro hasi nta mpamvu z'ingenzi zibibanjirije no kwibeshya. Kuri gahunda y'igitero cya gisirikare gishobora gukorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, Mutimura avuga ko batazagira ubwoba. Ati niba turi mu muriro ntabwo twagira ubwoba. Kigali idufata nk'ishyiga rishyushye, tuzarwana kugeza igihe yemeye ibiganiro hagati y'abanyarwanda n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. Fdlr zivuga ko ziterwa na AFC/M23. Fdlr zivuga ko ziri mu bice birimo ibirwano kandi ko AFC/M23 ibatera ikanashyira mu kaga impunzi z'abanyarwanda bari kumwe nabo. Mutimura ati turi mu turere turimo imirwano, AFC/M23 iradutera kandi ikadutera ubwoba. Nuvuga agatera ubwoba impunzi, twe rero turi hano kugira ngo tubarinde, izo nizo nshingano dufite. Impuruza ku mpunzi ziri gutaha. Nubwo Fdlr zivuga ko zirinze impunzi, gahunda yo gutaha irakomeje ikanashyigikirwa na HCR. Kuwa 21 Ukwakira abanyarwanda 277 bavuye mu burasirazuba bwa Kongo bataha banyuze Rubavu. Mu kwa 8 abandi 532 bari bagiye, ahanini mu miryango 168. Mu mezi 3 gusa abasaga 800 batashye ku bushake nk'uko HCR ibitangaza. U Rwanda narwo ruri gukomeza gahunda yo gusezerera abavuye mu mitwe yitwaje intwaro. Kuwa 7 Ugushyingo icyiciro cya 76 cyatangijwe amahugurwa i Mutobo, kikaba gifite abagera kuri 156 bahoze muri Fdlr n'indi mitwe bifatanya.
ariko Fdlr zishinja HCR kudakora mu mucyo. Uwo muvugizi wa Fdlr Foka Mutimura yagize ati izo munzi ni imiryango yacu, ntibashobora gutatanya umuryango uko biboneye. Hari abagiye Kongo bajyanwa mu Rwanda bavuga ko ari abanyarwanda, hari n'abafashwe ku ngufu bakoherezwa mu gihugu. HCR irimo gukora ikorera ku ruhande rwa Kigali. Fdlr zihakana gukorana na FRDC. Fdlr zishinjwa kenshi Nanone gukorana na FRDC, ariko Mutimura arabihakana. Magambo yati inzobere za ONU ziribeshya, nta buryo bwatuma uba inshuti ya Kinshasa kandi ari kurwanya. Twabuze abantu benshi n'ibikoresho byinshi mu bikorwa byo kuduhiga byo muri Nzeri 2024. Ikinyamakuru RFI gitangira kivuga kiti avuga ko ubu Fdlr ziri mu bice bigenzurwa na AFC M23 cyane cyane ibwisha muri Rucuru kandi bahora bahanganye. Ku mubare w'abarwanyi babo Mutimura yirinze kugira byinshi avuga. Ati dufite umubare uhagije kandi ufite icyo uvuze, dushingira ku bushake n'ubudahangarwa bwacu. Raporo zitandukanye zishyira umubare wabo hagati y'1500 n'3000, ariko bavuga ko uwo mubare udahuye n'ukuri. Gusaba igitutu kuri Kigali n'ibiganiro by'abaperezida. Fdlr ngo zirasaba abahuza bo muri Qatar na Amerika kongera igitutu kuri Kigali. Mutimura yagize ati bagomba gushyira igitutu kuri Perezida Paul Kagame kugira ngo habe ibiganiro by'abanyarwanda bose hamwe. Umuti w'ibibazo bya Afurika yo hagati nuko abakuru b'ibihugu bicara bakavugana mu kuri kugira ngo abaturage bo mu karere babone amahoro. Imyaka 20 y'ibigeragezo bitandukanye. Ikinyamakuru RFI kigira kiti mu myaka 20 ishize hakozwe byinshi bigamije gukemura ikibazo cya Fdlr. Muri 2001 ngo habaye igikorwa cyo gushyira abarwanyi mu nkambi ikamina no kwangiza intwaro ku mugaragaro i Kinshasa. Muri 2014 abarwanyi barenga 1500 bashyize intwaro hasi imbere ya SADC na MONUSCO bashyirwa mu nkambi za Kisangani, Kanyabayonga na Walungu. Icyo gihe i Roma habereye inama yashakaga indi nzira yo kuganira no kurimbura Fdlr. Hagati y'2009 na 2015 habaye ibikorwa bya gisirikare birimo Umoja Wetu, Kimia E, Kimia D, Amani Leo, Amani, Kamilifu na Sokolade. Byatumye abantu benshi bimurwa ariko ntibishobore kurangiza ikibazo burundu. RFI soza igira iti ikitezwe mu gikorwa gishya ngo haracyategerejwe kumenya uko ibikorwa bishya byo kurwanya Fdlr bizakorwa, uko FRDC na RDF bazakorana n'uruhare AFC M23 izagira mu bikorwa bizakorwa. Gira ngo rero nkuko mubyiyumvira, iyo ni inkuru ya RFI yatumye abanyarwanda bari muri CRF bandikira Arikomu bayisaba ko yabaza RFI ibyo yakoze. Ni ukuvuga ko Perezida wa CRF Renzaho Manzi Christophe yabwiye radio Agasaro Kaburaga ko impamvu nyamukuru bareze RFI ari uko yanze gusobanura no kugaragaza abo Fdlr ari. Kugira ngo inkuru mwayumvise mu byo bavugaga byose ntabwo bigeze bavuga ese ngo Fdlr ni bande. Uyu Perezida wa CRF cyangwa CRF yagize ati ingingo nyamukuru nuko mu kubaha ijambo batigeze bashyiraho context ngo bavuge Fdlr abari bo, akaba ari umutwe w'inyeshyamba w'abantu basize bakoze jenoside mu Rwanda kandi hano muri kino gihugu. Ntanze nk'urugero, ubwo yavugaga mu gihugu cy'Ubufaransa, ntabwo ushobora gufata ibyo bakoze hanyuma ngo ubahe ikiganiro nka kiriya udasobanuye uti aba ba Fdlr naba. Renzaho yagaragaje ko RFI yemerewe kuganira na Fdlr kubera uburenganzira bw'itangazamakuru, ariko ko yakabaye yarabanje kugaragaza abagize uriya mutwe abari bo kari abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.
mu by'umuryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa usaba ARCOM harimo kwemeza ko habaye ikosa hanyuma bagasaba RFI ikosora, ari ugukosora inkuru cyangwa gutanga ikindi kiganiro bakavuga abo Fdlr abaribo. Renzaho yagaragaje ko mu ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba mu Bufaransa habamo abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bababajwe cyane n'ibyakozwe na RFI. Yavuze kandi ko iki gitangazamakuru cyayobeje abasomyi bacyo, ashimangira ko nikiramuka kidakosoye ibyo cyasabwe haziyambazwa izindi nzira z'amategeko. Ati impamvu turi kuvuga Fdlr yamaze abantu mu Rwanda, Fdlr ikomeje gukora ibyaha bikomeye muri Kongo, ntabwo ushobora kuyivuga nk'uhirinde ishyaka iryo ari ryo ryose ijambo. Yunzemo ko kuva amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo yatangira, RFI n'ibindi bitangazamakuru nka France 24 na TV5 Monde basa n'abahinduye umurongo bagenderaho bakabugamira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ahanini bitewe no kuba muri kiriya gihugu ariho bafite isoko kubera umubare w'abantu benshi bumva ururimi rw'igifaransa. Ngira ngo rero murumva uko ibintu byifashe, ko RFI yarezwe muri ARCOM izi ikiganiro yagiranye na Fdlr twabagejeho cyose uko cyakabaye. Bakunzi ba Pilot News TV ndabakunda cyane, komeze mubane nanjye mukanda like kuri video yose nkoze kuko ni iby'agaciro gakomeye cyane, ubundi nanjye nkomeze mbagezeho amakuru yose 5 kuri 5. Ndabakunda cyane.